Erlan'a daha жаңа ат келіп қалыптыр. Aka aygırga uşu ketedi da. Ne o? Sonda şunu aldım. Boyu aka. boyu qancha var ekan? Milyon sürgün liniyasından da geldi. Boyu 1.65. Milyon sur. Qirg'izlik ekan da. Taza kırgız ha. Kırgız. Karmaka çıkardılar. Ha, uluttuk sport bu. Berekesin bersin. Жақсы нәрсе екен. Жашы қанша екен бұның? Yaşı 5 asıl. 5 asıl. Onu men tenken de ham menen. Hazır bunu el sınına koyuyoruz. Buyursa. Dayar болып тұр бұл. Жақсы нәрсе шығады. Andım balası sülük kara. Деген шекені atı. Енді şunu kulunun aldım. Kulun onun da yüktölüp durатын ake. Öyle bu spot kesildi. Ana sülük kara. Yaşı qanchalik aka? 2 asıl var. 3 asya жазға. Aka. Canlar başka çaldı. Xon xuddi o'zi da. Ha, başlayalım. Noken, Kalilin, Erlan. Babanın düğünde öz. Şimdi Zalatoy'da neyse. Bunda mesela malumatı baştayız. Tuğanlar жақсылап байқап тұрдылар. Bundağı tüy güçlü. Olağı dağı güçlü. Hazır malumat bir chatten beriledi. Erlan, assalamu alaikum. Aleykümselam. Gencan. Geldik. Attığım malumatın bir chatten bereyli. Qanday at? Attım malumatı aka. Yaşı 5 asıl oldum da kokko. Boyu 1.55. Taza. Taza. Liniyası Xan uruktan. Xandın primoy nöre sülük karan balası Cengiz Şeker'deki. Şu Cengiz Şeker'de turgan malında sülük kara uşalarda turgan malında algan eken bunu. Şu uşalarda. Oşanday liniya nemesi malumat aka. Yaşın qancha dedin? Yaşı 5 oldu. 5 asıl oldu жазғы. Onda o Kıvanç Akan'ın liderinin şergi eken bu. Oşa menen jeleleş eken. Bu qayerden geldi sağa? Bu mağam mı Bürgan'dan bir akalardan geldi aka. Boldu. Tanıdım. Yaşlıkta öyle? Ova. Bu kaşkalarından barasanız ne Xan'ın kaşkasında eken. Orijinal Xan'ın. Kapı eken özü. Şöyle ya. Yoğunlukları, kalınlıkları ya ne kuşlar. Bu öz jonadı. o atasına koyup koyuptur. Bu sağa kaçan geldi bu? Mağa 1 ay olup kaldı ha? 1 ay. 2 ay olayında kalıp duruyor. 2 aydı he? Ova. Ulaka salıp gördün mü? Bunu ap kelgenden keyin bir 3-4 gün mini park nerede bir topozulak boldu ele jеңиrak topoz. Oşoga bir salıp göreyinçi qanday at aldım ekende özü katı makta menen berdi özü bunun ulagı. Jarap жүрgөн. Ova. Anan salsam mönküp barıp koydu. Anan kıyın semiz azır emeli özü semizden. Bununday jal parmay elektim ben әлі çeke şu malgaça. Anan semizliginden korkup koy salbaylı koyundan çıkarıp koyam. Oşanda göңүлүм toldu da özü aka. Bunun Jeraşına. Bunun atası Maylı suda жүрüp dağı satılıp kayırlı maylı suğa satılgan. Oşo Jul olur ya zor aka. bir jıl olotçu. Canım. Mana buldozer eken bu dağı. Ana. Özü de жеңил eken. Liderдің şerigi. Туғандар. Повороттору да жақсы екен. Ерлан, бұл үйірде жүрген ата? Үйірде қанша жүріптір? 3 yıl үйрі қойған екен aka. 3 жыл. Үйрі өте қапты дейді. Өзі негізі чын-чынында бізден үйрі қоябыз деп алдық еле да бұны. Анан болса бұндай сатышыбызды билгенибизде оны өткөндөгү ошо улакта видео кылып коймок экенбиз далил менен чака. Анан сатыш ойдо жок эле видеосу да кылбай өзүм кызыкчылыкка бир салып көрдүм да кандай экен. Bunu Барат экен. kim предлагать etdi эле? Буну группадан эле көрүп өзү бир акам могу немеде жүргөндө бир ака айтты эле өзү ошону көр дедиле. Анан арык малындагыларын көрүп жүрүп жакшы кызыкпадым эле. Кийин акам
Süleşip bana gene o şeker ben. Barıp görüp jaktırıp alıp alıp gelgenmiz. Bu tuğolunu tartayın. Tuğanda Oldu taptaza ki. Bu da kalası hatta cevap veren. Kazaka ketken Xandın neveresi. Jakaka'nın kakısının şeriginin balası. Butlardı karanlık palvandı. Hazak hanım şuları ki. Çaçıkları. Butları tazaken. Darı taptaza. Yengillikleri yanacağım. Kuruş. Sülük kara kanday olsa özünde eken de bu. Atasında eken. Erlan. Bu bağını kaçağa koyasın hazır? Bağını... Ne mi? Bağını kaça değil? Tör üzeri. Tör üzmek. Sözü var. Gamı o da. Aytılış bağısı. Bizlerden gamı var. Emi Erlan bağır özüle atalarda uşu ulaka salsam, ulagı zor bolsa ananı uyurga koyup kulun satsam деген maksatта atkarmaydı da köpçülük. Buyursa ulagı zor ha? Ya ulağı zor eken. Ya bunu şu tavuğunu alıp olsa hele boldu eken da. Tavuğunu alıp olsa hele jaraydı eken. Emi Endi şunday sevmizmen barbağanat barbay teke min suğuganda ya. Şunday cuka kellege, cuka toppa ya. Baratranat sevmiz bolsa hem bara öyle degen. Emi atты түшүнгөн жандар аттан көрүп эле байкап турат кандай экен, калың экен деген көрүнүп турат туганда. Бул тугулу казыктарын көрүп атасыңар. Башын алыштары дагы зор экен. Бир шилтеп койгун дагы. Ана. Тугандар, эми бул жөнөкөй ат эмес. Бар эле линия каны бар нерсе. Алып барып үйүргө коюп тугандар кулунун сатам десеңер деле эми 150 миң 100 миңден кемине кетпейт булар. Не дегенде бул электен өтүп калган нерселер. Көрүп эле жүрөбүз балдары сатылганда. Мурдагы жылы былтыр бирөөнү алып ушун сулкаранын баласын саттык го. 230 миңге саттык буну. Майлысууга саттар беле. Майлысууга сатты. Кийин ошо пиштим алында таке улактары чачып жүрүп атты деп таптыр бар. Кыйын жеңил эле алды. Бакаласа булар каны таза экен, буларды жарайт да. Содага береке болсун. Эми элге салдык, эл санына. Эми эл байкап көрүп турат бар. Телефон номер кимдикин коебуз? Өзүңкүн коебузбу? Телефон номерин кое беребиз. Айт. Мен WhatsApp номерди айтайын, а? Анан связды жазып коебуз. Макул. 777 менен. 22 63 57. Ушул номерди мен связын кошуп жазам. Бул WhatsApp'тан жаза берем. Ат боюнча тугандар чалып кеңири сүйлөшө бересиңер. Бул бала буга чейин хандарды кармаган, үзүрүн көрүп калган да. Залатойдун балдарын канчадан саттың, канчадан бербедиң? Залатойдун баласын эми сатканым 150-тен саттым. Бербегеними 5-600 миңден бербедим. Ана. Мына тугандар баары эле таразага салынат. Түшкөн балдар эле баары бирдей кете бербейт. Анын ичинен дагы сындап ар кандай баа болот тугандар. Сүлүк каранын баласы. Эл сынында. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.